Salam. Adorak sa tamulay parbiwata martagyang mahita di bakasar watabi. Amin. Tapuji batu hata marhite bukwede nomor 14 ayat sada saat di ayat tulu. Puji hau Mari hite-hite guardi debata ama, dot guardi anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guardi todi parbadia na tumapalagit doh tanoon. Amin. Sokonondo di dot Tuhan Yesus, yago poda na diau dang au na pudasa, poda di namar suru au doi. Polo adok manang ise nama bahet lomo ni rohani amai, boto onido taringo tupodai. Manang nasiat debatai, manang nahuataho ni sian roa-roaku sadiri, sokon nanidok ni surati, akka batang aik na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Haleluya. Martangi yang kita ale Tuhan debata amanami pardegat basa nasuburum namar pugu do habi disod mangido tuho sian nasa rohanami sai tabai mahapor sian nami jala pargogoi kami asa tarulaon kami parangi nadenggan songon napinangi do ni roham sian kami sai raboti kami rodi hasusuda ni bohal nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Barede kita sian bukwede 755 ayat sada. Sano
Pangihuramu ma pati di bata ima pati pau paton dohot lapatanna. Pati pau paton. Ingot hamu ma pabadiaon ari minggui. Dina ono mari ma ulahamu nasa si ulaunmu. Alai aku ari papito hodi ari pareda di Jahoba di bata doi. Dan jadi hobang ula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposo belai-lai manang naposo boru-boru. Roh di bidahanmu. Roh di pangisi di hutri halak pe namang ibat di hutab. Ai di dano mari do di topa di bata lagi do tado do laut do dasa isina. Dungi maradian do ibadah di hari papi tuhoni. Di baheni do ubahenna di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana. Asa udang tois rohata di ajarna sian hata di bata. Ikon badia dohi rohata di debata di rohata jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon olak nino saatna atong rapang hidugogo baita sian debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pergui bahabi mangulahon dah hombar tu patik di amin. Mare de huria hita sian buku ede 250 itu ayat 2 dot ayat 3. Tatopoti badosata. Ale Tuhan di bata dabadia jala da bodar. Parasi jala partalu piroga jala da basar doho. Saya barpangulahi barohabi dahabi. Dibahidi saya sesa basudeno sadabi. Dang adong nahu pakason kami dukon ni asi di roham. Hati gorana pinatupa di anak mudo na kupangason kami tujolom. Dibahidi pasodang jala apuli bahami. Akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi kima baga-baga tarikot Tuhan siari dosa. Roba habu tuau asa bagulu to dibuda dinna Tuhan jauba. Tuk sura rara dosa buda sokot abit buka dap-dap. Botar do bahedoku sokot itak. Dak perara sokot abit asubba. Gabe sokot hapas do buse. Ha sakapon madi di bata na di ginjang. Amin. Mari di Huria kita sian 644 ayat 3. Tabi kima hata di debata turpuk di hari mingguan. Epistel di Mingguta Sadarion, imata surat sian Amos 5, mamuka sian ayat 10 walu, ro di ayat 27, tajama marsikat soring. Marjema nasida akana mangapian di arini Jahoba, tung aha laba munasiani, aholomondo arini Jahoba, dada hati uron. Ira sokon ala nama purus maradu pursiga gabe dijumpakon babiat ibadah. Gabe magusan de tangana tudorong di HP di pargut uluk ibadah. Daha holomon tongon arini Jahoba, jala dada hati uron agolapodo dang marsinondang. Uagi ingon biasa na au bida aka ari raya muda. Jaladak di halowor waku aka lutan muda. Ai nangpe di peleon hamu tu au aka pelean si tutungon dohot pelean si panganon dang lomo rohaku disi. Pelean ham mauliateon sian pinahan muna pamuean pe dang parduli au disi. Aulak masian au aku turun diaka edemu. Jaladak lowo di roga digol ubege suara di sondaru. Jadi margiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungena so olo marsik. Tung adok ma aka pelear si potongon dot panganon di pasar tabu tuau di haulongan salilik si 40 tahun abu wale pondok par di Israel. Atong usungon muna ma undung-undung ni Raja Munaro di ojahan ni gaga-gaga muna. Tole bitang ni debata muna akan nabinain muna di hamu. Jadi tunggu kumahamu terbuang dau salpus ya Damaskus dinda Yahuba debata sebaut warna. Kolat ni masahatna. Martua doaka datu pagihon hata di debata jala da upeopsa. Amin. Barede Huria hita sian buku ede 570 sia ayat sada dot ayat 2.
taha tidakon maha porseo tai songo dahina tidakon dirwata sa porseo di sadok portivion rap bahita badok. Au porsea di dibata jauh ido aba perguda tulusan datu palai dotar. Au porsea di Yesus Kristus ada di bata jauh dan sedai ibadah tubuh di si Maria daga-daga serta di parbadia adorak semua ido tuata datu bawa da berdi di panguba di selatus apa terpaja lo ibadah di awinarsit datu tu baru toru gitar da bola bagulu di hari patulukot nama naik ke surgul laudu siabun di bata jauh apa naik parmuda tulosadi di siba ibadah pagulak sugut taron bagul abagulu do tabate au persea di todi parbadia jaladok sada huria da badia huria atau manela Kristen akka da badia do dia sesadi dosa do dia taira badok ulak bagulu sugut dagi di alat ok pate do dia goluan da sura suda amin. Pujian sianpur inah kabe serpong.
Tapi kepa tik-tik di hari mingguan. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot na patupahot permingguan di bagas ta ganu marsada-sada. Laus hutma pasaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun di hari hatu tubuh dohot namar ulang tahun parsaripion di mingguan. Tiramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhuna. Titik parjolo guarni mingguta ima minggu pa 20 toluhon dung trintatis. Sadarion minggu 12 November 2020 masuk mahita tu minggu pa 20 toluhon dung trintatis. Trintatis lapatanna hasi tulu sadaon ni debata ama anak dohot di perbadia. Topik mingguon ima masih pauliulian manomu haroro ni Tuhan. Dalam bahasa Indonesia saling membangun dalam menantikan Tuhan. Paduahon barita habot ni roha. Di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 nunga di alap Tuhata amang Edward Bicar halomuan pangaribuan. Tutup usia di umur 54 tahun. Na hinabaluhon ni Inang Ratnasari butar-butar. Tinggal di Villa Melati Mas, Klaster Verona 5, Serpong, Wik, Jerusalem. Tatanya koma, asa dia pulih tuhata sudi keluarga. Atuluhon dak danak natubu. Di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 nunga di basa-basa tuhata saya dak danak bawa tu keluarga ni Nebo Giovanni Sinaga. Dot Inang Ferida Eriana Sagala. Ipasdo danahi nang natorasna. Opaton tikting perbagason. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima Riki Rilo mangulahi madingin saragi. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Ianakon ni amang mangaraja El Saragi almarhum. Tubuh ni Inang calon sintua Riama Doluk Saribu, dohot Grace Hutagalung, Orwana, ruas ni HKBP Sekupang Resort Sekupang, Distrik 22 Kepulauan Riau, boru ni Amang Mukhtar Hutagalung, dohot Inang Esther Hutapea. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 pukul siawib di gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Titik palimahon ruas nai baru. Mamuka sadarion minggu tanggal 12 November 2020 nunga di Jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. A. Keluarga Dalen Opus Sunggu Inang Ria Thomas Maria Pardosi. Do tolu halak danak Pidasian Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Jemaat Sola Fide Sentani Jayapura. Masuk Wik Bethesda. Paduahon keluarga Bernard Sirait, Inang Ingrid Ananta Sinurat dohot dua halak danak. Pidasian GPIB Majelis Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Senari masuk Wik Jerusalem. C. Nomor 3 keluarga Sanjaya Remember Sihombing, Inang Amalia Sunuhaji. Pidasian HKBP Cinta Maju Resort Lak Parira Distrik Onom Dairi. Sonari masuk Eben Ezer. Honopon perjamita di perminggota pukul 10 sada Arianon di tanggal 12 November 2020 di permingguan sadarion ima Amang Padita Robert Hutapea STH Nasida Padita di HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna. Jalan Nasida do Padita HKBP Resort Serpong di tiki periode tahun 2020-2022. Tapi Tuhon pangibation holong Korina Kamis HKBP Bintara Resort Jaka Sampurna. Sadarion minggu tanggal 12 November 2020 di Barmingguan Arian pukul 10 sadawib
Tajalodo pangibation holong sian kor ina Kamis HKBP Bintara Resort Sampurna na niuluhon ni amang pardita Robert Hutapea. Batu pagihon edde pujian donasida di parmingguonon. Sidung parmingguon di Patupado Ramatama maringanan di ruang sermon na ditamuai home perempuan HKB Serpong. Lamar muliama tuhata marhite pangibation holong on. Pawaluhon pemekaran wik Galilea. Nunga diharuarhon uluatta surat keputusan nomor 06-21/R/H-1/11/11/2020 lau manguduti haputusan ni rapat perhalado HKB Serpong Selasa 3 Oktober 2020 naung manotopon pemekaran Niwik Galilea dalam merdomu tu rencana strategis HKBP Serpong tahun 2020 sahat 2020 lalu. Wik Galilea dimekarhom magabe 2 wik, 5 wik Galilea, dot wik Judea. Pemekaran non efektif marlaku mamuka pada November 2020. Pasiahon rapat perhalado neng membahas rencana anggaran program dohot belanja manang RAPB HKBP Serpong. Di hari Selasa tanggal 14 dohot 21 November 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di ruang sermon Perhalado HKBP Serpong. Nang di Patupa rapot Perhalado lau makatai rencana anggaran program dan belanja RAPB HKBP Serpong. Saluhut Perhalado diotang madohoti rapot na masai perlu. Pasapuluhon pertanyaan panipuli. Di hari Kamis tanggal 27 November 2020 pukul 20 WIB maringan di gereja HKBP Serpong di Patupado kebaktian manang pertanyaan manipuli rapak sudi wik dohot kategorial. Pertanyaan non laos manadai nunga marujung pertanyaan wik dohot sermon kategorial taonon di gereja ta. Gereja manasoi sudah ruas asa parsidohot di pertanyaan kebaktianon. Pasal pusadahon ulaon pertanyaan wik. Gereja manusoi asa sudah ruas dohot perhalado ringgas mandohoti pertanyaan wik na dibuka pukul 20 WIB. Pertanyaan WIB di hari Rabu tanggal 15 November 2020 WIB Philadelphia. Tuan rumah keluarga Situa Edison Alusman Perlindungan Siahan Daud Inang Sabtorini Betseba Silalahi dan keluarga Nikodemus Bonardo Siahan dan Eiren Piena Oktarina Lumbantobing. Di hari Kamis tanggal 10 November 2020 di Wik Patmos Sude Ruas Patmos. Di Wik Bethesda di nama Jabui keluarga Saur Marulitua Manalu Inang Lensina Lumban Gaul. Di Wik Kanan di Jabuni keluarga Situa Juab Sihotang Inang Linda Nenggolan. Di Wik Nasaret Jabuni keluarga Panangian Silaban Inang Irna Parmawati Gultom segaligus Pangapulion. Rasa puludohon kartu ruas online. Gereja Manosoi Sudi Ruas ni HKBP Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online Sudi Ruas boi patorehot data keluarga dohot marnida status pilihan bulan marhite-hite online. Atorangan naum mapit boi mataida ditikting naung disagihon di ganup grup WA grup di WIK. Pasal pertuluhan kegiatan-kegiatan HKBP Serpong yang sedang dan akan berlangsung. Pembekalan pendamping remaja atau PDR HKBP Serpong naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 pukul 10.00
sampai pukul 10.30 maringanan di gereja HKB Serpong. Songonima suara ni tikting sadarion hatorangan nomapi tarengotu akka barita tikting dohot tiktik parhepengon boy mata ida di tikting naung disagihon di WA Group Week. Songonima tikting dihita martang yang mahita. Puji-pujian hamalateo mali Tuhan di pasah rohanami tuho apala di areanon disidi dengan nibasam nauk kuhilalahami terlumu biale Tuhan ditikyon marpungo hami lama muji pasang apoko ali Tuhan di kebaktian nami di pataruhodo hami ali Tuhan sian bagas naimar sada-sada boy hami tolhas tu bagas turomon ali Tuhan di bagasan hai pason las niroha suak songoni mali Tuhan nang padongan yamupe di akaulon nami nama ragamini manipat saminggon di hilal rohanami do pasu-pasum dohot padongan yom oleh Tuhan diaka na kupikiri hami maule ate madiho oleh Tuhan woto hami alani dingkan di basamdo dang alani hagugon manang alani pabahenan nami salhu nai oleh Tuhan pardingan bahasa nang ditang yang namyope totong hami madok malate tuho nang pe oleh Tuhan dibigi hami naung marujung ngolu sada ama siat tonga-tongani Huriam ale Tuhan ima amang Edward binsar halomuan pangaribuan. Tuhan tagtagamon so berduka sudi keluarga nati ninggal honna ale Tuhan. Alai pos dorhanami di potohoro nama saya caluhuna. Alani ale Tuhan homa namangale pangapulion namangalian gogo tunasida lau menghadapi si tahun ini jala homa nama leon las niroha dia kasuguk nyari tu sudi keluarga ale Tuhan suak songoni male Tuhan punon nami dutang namion ima ruas nihuriam male Tuhan nanaing mamuk kaparbagason ima rikirio mangulahi madingin saragi dohot orwana Grace Hutagalung nanaing majalo pasu-pasum marhiti-hiti na posomi ima di hari Sabtu tanggal 10 November. Tuhan, pasahatay masudi Tuhan ang keluarga. Diaka persiapan nasida oleh Tuhan. Toktong maurupi jala tugu-tugu nasida. Leon hai pason nang las niroha managam sudina akka silas niroha nanaing patupomu di ngodu nasida. Soksongonima nang ruas ni Puriam na baru bergabung oleh Tuhan do uriamon pasatay mana sida Tuhan bersada-sada saho oleh Tuhan nama dongani na sida rian do borngin asa boy na sida gabi ruas na mangulu jala ruas na mangalir rohana disudia kapalayanan na maragami di huriamon pos rohana mili Tuhan gabi ruas na hasia na sida jala na boy oleh Tuhan patuduhon denggan ni basam siniroham disudi akka perngulun ni nasida. Ale Tuhan nang ditikyon tinaro ale Tuhan ina Kamis sian HKIP Bintara Resort Jaga Sampurna. Toktong do madok molate hami di pangibation ni nasida. Di pataruho nasida ale Tuhan sahat dengan rap marlas niroha do tami mamuji pasang apoko pasahatay ma anang nasida tuho mulo tung mulak penasida non ale Tuhan ramoti ma jala pataru toktong di bagasan hai pason las niroha sahat di inganan na di Bintara ale Tuhan pos dorohanami nang di kunjungan ni nasida pe marlapatan ma ale Tuhan nang dihami Huriam jemaat mudi HKB Serpongon salam utadahami dengan ibasam di parngulon nami marhite-hite para sauran nami Tuhan masih gudang dopenian naik kupasahat kami di tayang namion tuho alai pos dorohan nami sudi nai ale Tuhan padi posom mudoi Allah hubutohami dengan ibasam asiniroham siganupari nanaing si jalon nami dope marhite-hite kasilon nami mari hiti si pikiran nami oleh Tuhan toktong ma pasu-pasu jalan ramoti kami saat tayo matang nemo Tuhan oleh Tuhan mari hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
asima roham dihami. Amin. Tabegi ba puji-pujian sian kur ina paradi kabis sian KBP Bintara Bekasi.
Bare dehuria mahita sian bukwede 541 ayat 1 dot ayat 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan gorni Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata di bagasan mingguta sadarion. Ima na tersurat di Sada Tesalonik 5 memuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Sada Tesalonik 5 ayat sada sahatu ayat 10 sada. Mar sore-soreng mahita majahasa diauma ayat sada. Diauma ayat 2 songonima sahatu ayat 10 sada. Ayat sada. Alai dang pola suraton tuhamu ale akadongan. Taringo tutikina dohut sadiharina. Ai mulo didokalak damedo jalamara swadong disima topu tahop tu nasida hamagoani songon pabbebeon tu na gabe-gabean jaladang adong apa urusan nasida. Ai saluhut nado hamu anak hatiuron jala anak arian dang sian bornge kita manang sian hahulumun. Ai bornge nido tarpudum akka namodomi jala bornge nido mabuk akka na mabuki. Aidang dipadiri debata hita bae sirimasan alai naing madapotak kaluau kita marahite sian Tuhata Yesus Kristus. Di baini sai masih paingo tamahamu jala masih pauliulian
songon naung binahen muna ima sahatna. Kuria ni tuhata na hinaholongan saluhutna di mingguta sadarion molo di perikop ibaen judulna dungo managam haroro ni Kristus. Molo di topik minggu tidok masih pauliulian manomu haroro ni Tuhani. Lepatan ada space waktu. Ada dua pekerjaan juga. Manomu dohot pauliulihon. Jadi memang pekerjaan yang sangat-sangat berat. Hitung-hitungan ni ngulutta. Alaniaha boido dison jol magabe bosan. Warna pe na paimai mahon. Jadi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali parusia. Adong masalah di Huria Tesalonik. Gabi adong na ragu-ragu. Adong na salah persepsi. Adong na hura-hura, poya-poya, menggadi si arta, manadikon na adong, manadikon keluarga padok na sogot rona ma Tuhani. Besok akan kiamat. Jadi sonari aha maulota. Jadi Apostol Paulus paingoton memang ya kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Unang gabe berpoya-poya. Unang gabe makalupahon debata. Unang gabe dibuan hagiot ni pamatang. Unakolan pikiratta, unakolan rohatta, unakolan hadata na naing tapadujulu. Alay naing debata, ala fokus sentral tu Kristus ido, dang tu jolma, dang tu portibion, datung gabe ikon si sudah. Jala di proses ope didok ikon masih pauliulian. Kalau ada kekurangan dinasehati itu. Molo merbeda amata inata sonari marsugut. Masih salang matong. Unang isip-isipan kesalahan setahun. Isip-isipan kesalahan 2 tahun. Apa salahnya sih? Sekarang berbeda pendapat, bertikai, besok rukun aman. Anak minot teh mulak kainata isinu kemajulo. Lomo ador hamuna merbeda jabu manang na merdami do. Nih do. Biasa ini lomo rohana merbeda. Kita sukanya damai sejahtera. Jadi do pauliulihon. Mulu edene kainata nak kiningan nasian HKBP Serpong ya madokon asa mari suangdo sesude parang uloku molo somian iya keluarga damai sejahtera lah ya silap budu ite ala iyo mandok hilap molo hita silap budu ite ala ikot tetap mian holong ni roha tonga-tonga ni keluarga itu partisipasi ta membangun kasih damai sejahtera dalam keluarga wa madohonota ma ngalehon, patuduhon, pasahaton, pataridahon, holong ni roha itong atongan ni portibio kape di tonga-tonga ni keluarga ta, tang boy, kita mencetok perjolo, baru idok naking pasahat itu, sudut, no poso, arong do, tren manang kecenderungan daku boto, dome sian bintara, donang sian Serpong, itu, jadi tuari batu puluhun nih bintara tuh. Jadi memang aku bawa ala tren Jawa, Jabotabek, manang na Pulau Jawa, manang pola pikir Amerika undang binoto. Jadi sudut nopo sonoeng berbeda sak kita teh.
Jadi unang tapak sahon pola pikir ta. Ayo dokon. Busukun. Di do tinggal niku. Jakarta mangan kan. Ini kan Bekasi. Iya, kita tinggal di Jakarta, keluarga muda. Tinggal di mana? Di apartemen Amang. Loh, kok dia apartemen nggak sama mertua? Mulu suku kamu lomo dorhamuna rap dok paramet manang nasuku dorhamuna. Adong na lomo, adong asuku. Alai varitas ba lomo rohana teh. Lah, kamu masih keluarga muda udah tinggal di apartemen segala? Ya dekat kantor Amang. Berapa sewanya? Kamu nyusuku sedia mas sewa nih? Aku 1 juta. Tolu doniku. Sedih dong. Oh patamang. Harga me. 4 juta sebulan. Enang butuh harga pun. Ibintaron niku. Jadi bodoh berbeda. Kita bangun jauh tebelga. 6 juta hektar. 500 meter, 1000 meter. Rencana ta gabe tinggal maisi hita. Mulong ama tua hita lansia. Ba Roma permain, Roma hela. Seli-seli, Roma pahopu. Kan itu. Udah nguli banget tuh. Itu orto apartemen dena. Ada kecenderungan dia habis kerja pulang udah tidur aja. Nang pola record. Kok manusia? Ayo ini manusia. Amat tau nggak juket. Iya mesti suruh. Manucin aja sebetulnya. Ikon bohama hita mamereng nang di tengah-tengah ni keluarga ikut tapu dah dua teh. Jangan menyesal nanti. Ayo bohama dang menyesal ala kurang dengkan di mana kusima tuana. Bui menyesal lui. Gabe pahopuna be boy do gabe tertular. Puasa udah tertular alai bereng inongna mangalo-alo tu. Sima tuana. Atau marong do pekuin na. Tapi sima tuana no aung tong. Ebeng na gabe masih asa ngamma dang busung ni. Adong suadong kaya atau miskin kita tetap hidup di dalam Tuhan sama. Masih holongan. Ido perbu ini holong ni roha jada mangulahon ido kita selalu na di masa proses penantian parusia. Ulahon na rumengkan. Masih bau neonean, masih bau liulian. Si batu paku. Mulu halak nasing mandok ala Amerika. What I can do for you? May I help you? Can I? Mulu hata batak nyona do. Can I help you? Kan itu. Mulu hata batak nyoba do. Arong siruban, amang inang. Kuning pasok betong. Ay bereng loja amat teh dang olo. Inat teh mangurupin. Ay bereng loja. Inat teh amat teh tenang-tenang hudul-hudul ngopi-ngopi. Kok masih uruban. Tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa sih salahnya? Saling menolong, memberi. Mulai di Medan orang do STM, serikat tolong menolong. Apalagi anak Medan. Anggul Laguna. Anak Medan mau lebaran dengan nasusah. Nang rade ibana hancur. Masa telu HKBP Kristen tu anak Medan. Kuno jago kita sekali lagi. Jadi mau lawan dengan nasusah na bersedia hancur asal mas onang dengan nalelena luar biasa deh. Jadi konarong konian lu bisa ini di pungan ina serpong dot ina bintara. Bersedia doh kamu? Iya, usahakan yang terbaik untuk keluarga, untuk gereja. Beri sumbangan, sumbangsih. Apa sih yang bisa kita lakukan? Natari seda nari selesai leo Muhammad tong sian Istiqlal dohot sian julunei arte gorde. Katedral. Jadi ubereng mah baga matutu. Dingot tamu do ise manggobar Istiqlal. Anggo sa marga silaban tuntang aja.
Agak silaban, juga di marga hotel termasuk itu bagas. Dak kola si Obama, masuk itu bagas. Kemana si Obama? Di mana Peter kagum-kagum? Hebat nih. Ternyata yang gambar adalah AKBP, orang Batak lagi marga silaban. Bodoh bisa 10 naik marga silaban songoni Indonesia on. Bodoh bisa Serpong, bodoh bisa Bintara, bisa. Unak kola ni bena. Alai dak kola sebatasi hamu amanginan. Kota bereng di pudi. Bahasa udah kocong ni. Sedia sekolah mana? Ini sekolah tenang. Ayo tuh. Sekolah pinggir kali lo pinggir jalan tuh. Sedia bahasa sekolah. Iya. Sekitar 1900-an. Marpes taguti lo melaguti. Tangna pas pokok laguti beli gitu. Kita ratu badau ngate. Bukan. Ba terpapungu mah nilai sonari lebih kurang sekitar 2 miliar lebih. Sekitar 5. Masuk akal lui? Apa jusukun? 2 miliar kurang lebih. Tahun 1900-an. Ibu Tuhamu darong ilagu boti bibel. Adong sekolah tukang. Ini udah paling utama deh. Mencerdaskan. Adong hepata. Adong udah salem lembaga sosial di beli gerong. Rumah sakit. Sedih hebeng nih. Kamu nyusukun. Pere-pere dui. Maaf lah. Di hepata itu makan tidur. Bahiru. Maaf, aku takut itu. Apalagi udah salem. Dak kalau makan tidur. Makan obat. Makan obat. Jadi haro di 2 minggu nasalpu. Tetei maju teh. Ala utanami. Ay waro amang. Ay wasang nama ti be porta salem minna. Daun dia di sana. Bah awina makuburi nang masalah ya sahuta ro nikku kan. Alekon butuh. Surat parhuria mulai itu dangarong surat dadang buai. Itarap dang buai kubur. Kubur mah nama tem ninna. Bah buasa pola sampai songoni. Alah binoto na julu memang ya ulahon holong ni rohai dia kuniai naing tibo di hita. Jadi buharu hita. Menang tarokon silaban menyumbang, memberi pikiran, mangkobar, menang songodongan. Ayah ada kerja nina. Ay manggorga do, manggabar, manggorga manggorga langit. Sak langit di gorga. Ay semua dia do gorga langit tuh. Ini ke situ, ini ke sini. Nah, jadi matong. Jadi holan kata, iba dulu si manuk tuh dulu tolong. Iba pindah dulu si manuk tuh dulu tolong. Boy rok kerebai. Jadi ima manggorga langit. Alay mangan ibadah busia ni boy. Ima kehebatan ni alak kita. Luar biasa. Alay nama dok. Isalah itu benar. Bukan. Alay boharu hita tonga-tonga ni. Ngoluta memberi sumbangsi. Tolak ngai mulo ilagu buti dak kuboto arong pertube son. Mulo tabaru. Aka song kai majo ningon. Mengunduh pindah tuai. Pengenkah anaknya pulang atau di perantauan saja? Pengen. Etor Roma pusiado nang atong. Dibuang mbah. Tugari aja di mana tong? Nangit termanut coba. Tugari aja di mana? Mandapoton bendahara uria itu tiap matong. Pasahaton amlateon. Ido opusiado nang me. Jadi Roma opus ya doneng nih ngomong aja teh. Roma opus ya doneng. Ibereng mah opus ya donang lewat. Tapi opus ya doneng odang roh. Anak konna baru pakai lelana coba. Kecewa kayak mau saya anaknya temannya datang, anaknya nggak datang. Ya apalagi roh tuh jauh bendahara uru Leon. Hamalateon, Cinalo do hamalateon. Sian opus ya donang ala mula siap pengaratuan di Serpong. Tinggalnya di BSD nih ngomong Jo. BSD. Wah, bangga hierhana. Anggue mana sudah matong, telepon mageleng naon. Pulang kau nak ina. Lah, kok pulang Pak?
nggak ada uang, perusahaan lagi goyang ini kan, goyang biado, tunggu dia do goyang na, apa kok namulak, ulihat pengkos minna, gabe among na mga leon, ongkos na mula tu, puta, beli tiket, tapi ting, nak kolan anaknya si adonang, mulak anak ko pekon, mulak, masalah na mga lokal itu turia, iso do na berato, sedia mahamu maco. Bay leon, bapak nom atau ngamalation, bendara, pajo, emang enang bendara ini kan? Ngamalation, sian, opus adoneng itu, nakis adonang, opus adoneng, ala mulak gue siap pengaratuan, pas sudah pahopu, ala goyang do perusahaan ini kan? Jadi tanya tu si bahama hitan nangi, anggi ma lam tu goyang na perusahaan na, padang boy songon itu. Ibu tu hamu do goyang lapatan na perusahaannya sudah mau hancur. Baru masih tu tanyakon asalam hancur, dang pas atau dang cocok. Jadi lapatan na ima holong ni rohani orang tua tu geleng nga, iyong kosi, na peting buhay pa Jupang tanggal saya mendokata matong sialan November ramana deh, 2 minggu nih ujung tengah perkuria udah, habis sih Natal tahun baru, pengen do orang tua biasanya, aku memang 20 tahun kurang lebih tak kiabe, tanggal saya 00, bawa non, ikut menjaga kuria, lah sentralisasi punya buay dunia rate, buay coba. Alahu bagi kamu tong juara saya deh, itu benar Hamilton, neng studi banding kau tong studi banding. Ada kamu juara saya deh, normal. Las normal, anu kebanggaan di bagan, iba hiasian. Serpong kebanggaan, juara saya lagi bang. Hamil juara tiga nih mau, naruh. Jadi itu udah kota lah kau, upati gue perbintara. Molo durung nih para bagasi 50, molo pardekai saya dia mah durung naniko. Ada jadi nak. Wih lo, unang durung nih pegawai Pemda Bekasi 50, pegawai Pemda DKI 50, barang harum be. Ikut durung nih pegawai DKI, kepala puskes, kepala harum saya, kepala sekolah, lurah, camat, ngaikon, 100. Itu anak kok, saya boleh mengibangi sentralisasi juara saya serpong. Ini nama hutah itu bintara ada. Bah benon. Memang isi roh kita saya betul lah bohado hurian itu hatta tentang masalah hepeng. Itu kan masalah hak dan kewajiban. Kamu busuk majo. Haru huwa urit kamu tu jabu sedia gajimu nah kamu menjusukun. Tak ya. Coba joro pedita itu jabu. Sedia gaji minang. Tiga kontrakan. Berak ya ada. Alah ya, memang kita harus berusaha membangun huria. Sani sebe membangun huriaon. Molos yo. Kita. Masa holas yang luar tapangasahon enggak, kita memberi untuk gereja untuk membesarkan HKBP Serpong, membesarkan HKBP Bintara. Asa partisipasi naik luar biasa. Unakolan itu ba ibeli lagu buti siatar songoni, unakolan anak Medan songoni. Kita juga bisa. Sebagai orang percaya, orang Kristen yang sedang menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya akan melakukan yang terbaik. Nadu menggado leonoku. Alaipe, adong syaratna. Syaratna naking diamosi, tapar rohau majolo epistili dia. Unang asal paler rupanya, kujuli bagasa nah deh. Tangiyang. Di Amos 5 nakiningat, tabuka majolo dia. Jadi macam koras dong. Amos 5 ayat 22. Nah yang mana do kita so. Songo dia do kita. Pasang atau peliata. Songo dia do kita mangulahon hati orang nacitongan. Jadi nggak sembarang. Jadi kalau sembarangan Tuhan tidak mau terima. Akainat taijah majolo Amos 5 ayat 22. Ayat 1 2 ya.
Iya, Tuhan tidak peduli akan persembahanmu. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang tidak disetujui dan Tuhan tidak mau. Pilihannya manuk, kejahatannya horbo. Nah itu. Elia pilihannya seda horbo. Kejahatannya menindas anak yatim. Itu sama lah perjanjian lama ya. Anak yatim piatu, janda-janda ditindas. Tapi yang main gajah nuain. Jadi orang aku boto sungguh dia kondisi. Nah, saya tidak membela Israel, saya tidak membela Palestina, tetapi perang mengakibatkan banyak korban, anak-anak, perempuan. Akhirnya kesalahan bawa kami mungkin siate. Jadi mau berjalan bersama kali datang peluru, laki-laki langsung kabur. Ya bisa saja seperti itu. Apa koreksi dulu sih? Wah, kurang dana mati dohot. Perempuan ini. Ya memang korban perang itu. Jadi sebetulnya mau fokus tabering portibion nasongoni nang masalah. Coba misalnya, borhat ma ina Serpong, borhat ina Bintara. Lihat tuh kamu hepeng 2 karung B. Ada tujuan keberangkatan tugaja. Kalau doh kamu, lima. Tidak katusidang ngulu. Apalagi melakukan hal yang lebih besar lagi tonga-tonga ini. Nguluta. Nyawa. Tuhan Yesus mengalek ko sana. Tuhan matian. Sama lua au. Sia dosa. Dohot uhuman. Ta pai mama harone Tuhan Yesus di bagasan hati koran. Dohot hasit tongan mangulahon. Patik dohot uhumna. Amin. Martang yang mahita. Tuhan debata amanami nahu tadahame di bagasan koar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan tikion di paingot tohame. Asa manok tok kami le Tuhan pauliulihon. Ngulu nami, dungan nami, huriam bang sorok negara nami di tonga-tonga ni na manomu-nomu. Haroro ni Tuhan Yesus Kristus na padualuyon. Tong patau mahami le Tuhan saluhuk na mangula di bagasan hati koran. Mangula di bagasan hasit tongan. Di na paimahok kami le Tuhan di harorom, di hamuliomu, di hasangapamu. Tong patau masaluk na ruas ni Uria makaya Serpong yaka aktivitas ulauna nang dia ka program Uria mardalan mardame sonang saluna pasu-pasu ganup keluarga, pasu-pasu ganup rumah tangga, miandame holong niroha di tonga-tonga ni keluarga. Marite Yesus jalo matangyang pangiduan nami. Amin. Tapapung mapeliata marede maita. Tuhan,
tangyak koma peliata alire bata manami na di banwa kijang. Udu haruruan ni saluhut sileo-leo na dengan dot nasa ulibasa na mauliutus. Pasat kami masyan na nilihon mi tuhami. Pelian nami tuho. Saya jalan may gabi wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramuti asahu parahasya kami pelianon pati pulo karajaw mo di tunga-tunga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite todim. Asala putadahami gurang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa kijang saya pinarbadi magwarmo, saya Roma harajonmo, saya saut malomani roham di banwa tungot congon na di banwa kijang, leon matuhami sadario kang uluan siapare, saya sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami tuki untuk pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana medaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim.